nje sikhokhile indlovukazi yasifisela luhambo loluhle, sifosaka nokuthi nje siphathe kahle nokuthi siphathe umhlangano omuhle. Sashuca bengishisa kepha hawu siyimbali sifikile eNgabezweni indlovukazi yethu sitawuconsa masifika eNgabezweni ngenyanga yaSikhokho siyabusisa ukuthi inze sesiya lokupheca abayilela abancane abamsakhe nathi Lambis Farm sageca nanje umhlanga wami lomuhle loyo wakhe eMakhuma. Konke kuhamba kahle kakhulu emakhata siweva ngoba njengembali nje siyashuca lo mtimba uyashisa. Ngiyakhuthaza vele ingane ukuthi vele sibe yinye sihloniphane nokuthi nje sonke sifundisane nokuhle. Kuba kuhle la mhlangeni ukuthi siba baningi kunalabadala kunalabancane siyakhona nokuthi sifundisane ukuba intombi nekugcina ubuthobi bakho kuba yinto nje enhle. Lapha ku-TV abete batawushuca batawukhetha bangesabi, bayabona nje ukuthi ngeminyaka neminyaka yangetheka leti ntombi ukuthi ikhulumela kona nalokuhetheka kwaleti ntombi. Awuyimvulise emakhosi asendele yona nalabo lebeta tutawuthula emakhosini ukuthi siyabonga kakhulu njengoba ushilo ukuthi besihamba ngetinyawo kadzeni namuhla sesihamba ngemabhasi nalokunye ukuthi besigeza emifuleni emakhosi yakhokhe ama-portable showers.